mu minsi ishize Neymar yakinaga muri Barcelone akinana na Lionel Messi avamo ajya muri Paris Saint-Germain. Lionel Messi nawe avuye muri Barcelone agiye muri Paris Saint-Germain. Umubano wa Barcelone na Paris Saint-Germain murawubona muteske? Barcelone na academy ka Paris Saint-Germain cyangwa Paris Saint-Germain na amasaziro y'abakinnyi bashaje bavuye muri Barcelone? Urabibona ute Irene? Kuvuga ko ari amasaziro byo kwa barugukabya kuko Neymar yayigiyemo adashaje, yayigiyemo ari umukinnyi uri ku myaka itarenze 26 7 gutyo. Yarageze igihe cyo gukina ahubwo yarageze igihe cyo gukina rwose ntabwo yarashaje na ndetse wibuke ko yanagiye kuri kontaro ihenze kugeza uyu munsi niyo mukinnyi waguzwe amafaranga menshi miliyoni zikaba 220 z'amayero n'amafaranga atari makeya. Nta wundi mukinnyi uragurwa amafaranga nkayo. Ikaze nanone nshuti mwe mwese mukomeje kujya mukurikira ibiganiro tubagezaho kuri #FD Genius, ni sheni ikorera kuri YouTube ibageza amakuru atandukanye meza kandi abafasha kungura ubumenyi no kunguka ubumenyi mukabusangiza n'abandi. Babwira ngo rero mwebwe mwese mutarakora subscribe munyarukireyo mukore subscribe gatano. Uyu munsi rero nkuko mwari mubimenyereye ntago tuza kubagezaho amadocumentary yandi mumenyereye, ahubwo turaza kubagezaho ubusesenguzi by'umwihariko ku mupira kuri football muri rusange. Turibanda rero ku mukinnyi cyangwa ku ikipe ya Paris Saint-Germain muri minsi iri kuvugwa cyane murabizi. Hagiyeyo umufootballer ukomeye cyane niko mwe mu mwita yitwa Lionel Messi. Asanze y'ibindi bikonyozi bisanzwe bimenyerewe hari Neymar ndetse na Mbappe. Abo bose rero ko ari batatu ni inkingi za mwamba zigiye guheka Paris Saint-Germain. Abantu bagiye babiganiraho bitandukanye, mwagiye mwumva inkuru zitandukanye, natwe twaje kubisesengura rero hano kuri #FD Genius. Turi kumwe n'abasesenguzi bakomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Turi kumwe n'umunyamakuru ukomeye sanzwe amenyereye ibya football ku rwego mpuzamahanga, ndetse n'umudokiteri nawe usanzwe areberera umupira cyane cyane uwi Burayi hafi ye. Sanzwe ari umusesenguzi nawe ukomeye cyane. Abo ngabo rero nibo twatumiye, reka batangire babibwira. Murakoze neza Fosa, nitwa Irene Rutishereka, ndi umunyamakuru mushaka kwa mumenyereye. So bwa mbere ntanze ikiganiro kuri iyi chaîne yawe, ubwo turaza kubiganira nkuko wari umaze kubivuga. Nkunda gukurikirana umupira w'amaguru cyane cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyi dossier ya Lionel Messi na Paris Saint-Germain imaze igihe nagerageje kuyikurikirana, ubwo nanjye mfite icyo ndebuyivugeho. Aha, urakoze cyane na Irene Rutishereka mwamwumvishe. Turi kumwe n'undi nawe. Murakoze cyane Faustin. Nanjye nkaba nitwa Kwizera Ramazani, nkaba ndumuganga ariko ukurikirana cyane cyane imipira yo hanze. Nkaba mfite icyo nanjye navuga kuri iyo ngingo ya Messi. Murakoze cyane Messi wagiye umukurikirana by'umwihariko, umufiteho byinshi umuziho, ndetse na Irene Rutishereka. Mwese rero abangaba nibo batumirwa turi kumwe, tugiye gusangira ibitekerezo batubwire uko babonye dossier ya Messi ndetse n'amakipe yavuyemo n'ahagiye. Byose tugiye kubiganiraho. Nanone turaza guhera by'umwihariko kuri Barcelone na Messi. Ese buriya mbere yuko Messi ava muri Barcelone ubundi yarabanye ate na Barcelone? Reka dore kuri Irene. Murakoze cyane. Lionel Messi uretse wenda uko byari bisigaye bimeze ubu ngubu, je mubona bwa mbere namubonye numva hari mu mwaka wa 2006 ikipe ya FC Barcelone yari mikina na Paris na Chelsea. Hari muri kimwe nibanuka neza muri kimwe cya kane kirangiza cya Champions League irayo ku mugabane w'Uburayi. Messi yaravunitse icyo gihe, yavunwe n'umukinnyi witwa Asier Del Horno wakiniraga Chelsea. Bituma igikombe Barcelona yatwaye icyo gihe ari nkatashigize mu ruhare koko ntabwo yongeye kugaruka mu kibuga, bumva ko yaramaze kuvunika. Ariko nyuma yaho Lionel Messi yakoze akazi katoroshye muri rakipe ku buryo byaje kugeraho asa nayo. Yego. Hagati ya Barcelone na Lionel Messi ukabashiramo ikimenyetso cya bihwanye. Tutirengagije ko iyo kipe
n'ubundi itari ikomejwe nawe gusa, harimo n'abandi bakinnyi bakomeye cyane baje kwamamara muri icyo gihe cyiwe, barimo witwa Andres Iniesta ndetse na Xavi Hernandez. Abo bose barasezeye muri ya kipe, niwe wari usigayemo w'igikonyuzi muri iyo generation. Ariko nubwo bose barimo, Messi ibyo yakoraga mu kibuga byatumye abantu ari we bahekesha ikipe kurusha abandi bose. Kuvuga rero ko Messi yari Barcelone rwose ntabwo waba wibeshye ku muntu ureba umupira w'amaguru. Aha, Ramazani nawe niko wabibonaga? Ibyo avuze rwose kamwunganiraho gatoya, ariko n'ubundi ni muri iyo ntego, ni muri uwo mujyi umwe. Numvise ko Messi yamukurikiranye kuva kera, nanjye nubwo atari kera cyane ariko hari ibyo muziho. Messi nanjye naramurebaga muri Barca akiri mutoya, ataratangira kwinjira mu kipe ya mbere, akiri akana nyine najyaga mubona ariko simbikurikirane cyane. Ariko nyuma aho nako nagiye nkunda umupira, nagiye nkunda gukurikirana na Barcelone. Messi yarakomeje arakina aba muri Barca, buhoro buhoro agenda atera imbere, akina n'abakinnyi bakomeye, bamwe bakagenda bavamo bagasigara kugeza ubwo ayoboye. Mu by'ukuri rero Messi na Barcelone, Messi ni Barca mu buryo bwa politiki. Ubundi Messi akenshi twamugereranya na Espagne, kuko ni umukinnyi arenze uburyo bwa football akajya no muri politiki. Ku buryo kuba Barca yatakaza umukinnyi nk'uriya ni ikibazo gikomeye cyane muri Barca, kandi kikaba n'ikindi kibazo gikomeye cyane ku gihugu cya Espagne, kuko yinjizaga amadevize. Hari abantu benshi bitabiraga kujya gusura Espagne, benshi kajya kureba ati turebe aho umukinnyi w'igihangange Messi ababarizwa mu mujyi akunda gukina. Kuva rero yava muri Barcelone, ndumva ni ikibazo gikomeye cyane, kuko kiriya gihugu gicitse intege, by'umwihariko ikipe ya Barcelone. Yego, uravuze uti Barcelone na Messi bisa naho cyari ikintu kimwe. Iyo wumvaga Barcelone wahitaga wumva Messi, bavuga Messi ukumva Barcelone. Messi yagiye atwara ibihembo byinshi, Ballon d'Or zitandukanye nyinshi cyane, tutaza kudetaya hano kubera umwanya wenda dufite. Ariko mubona yari wo mwanya wo kugira ngo Barcelone irekure Messi kubera ibyiza yayikoreye, ibihembo yayigejejeho byinshi cyane. Niwo wari umwanya wo kugira ngo Barcelone irekure Messi agende. Kugeza ubu ngubu ndibaza ko Barcelone ntabwo wenda ndivuga ngo izicuza hoya, kuko n'ubundi uriya mukinnyi yarageze mu myaka 34, umukinnyi barimo agenda azamuka asatira imyaka y'ubukure, ku buryo n'intege zigenda zigabanuka, ndetse n'umusaruro baba bamwitezeho mu kibuga ukaba wagabanuka wenda. Ariko ntabwo nahamya ko igihe cyari kigeze ngo Barcelone irekure umukinnyi. Kuva muri 2006 Barcelone imaze gutwara Champions League enye kuva muri 2006. Yego. Messi uretse wenda iyo ngiyo yavunikiyemo ya 2006, ariko kugeza icyo gihe Barcelona yafite Champions League imwe, Champions League rirarushanwa ryo ku mugabane w'Uburayi. Noneho kuva icyo gihe kugeza uyu munsi Messi ayirimo, barimaze gutwara Champions League enye. Kandi urebye n'uburyo yaragihagaze mu kibuga, yaragifite n'imbaraga ku buryo yashoboraga no gutwara n'izindi. Niba ashobora kuzamuka akaba meilleur buteur, donc umukinnyi utsinda ibitego byinshi muri championnat akaba gihari, byerekana ko ubwa bushobozi yarakibufite. Ntabwo ndi buvuga ngo Barcelona wenda iribeshye cyangwa se izicuza, kuri bo nicyo gihe cyiza, ariko kubareba umupira w'amaguru ndamya ko kitari cyo gihe cyiza rwose ko uyu mugabo w'umunyargentine yava muri ikipe akajya ahandi ahariho hose. Kubera iki? Wenda hari sinzi nandi buvuge wenda agiye uko mbibona impamvu wenda yabavuye muri ya kipe. Yego, wenda wowe uratubwira uko ubibona. Lionel Messi nkuko twakomeje kubivuga, ni umukinnyi wari umaze kuba angana na Barcelone. Ku buryo yewe ushatse wanavuga ko yari muri AD yari muri mu maraso.
noneho ubuke neza ko no mu byemezo abanyapolitiki ba Barcelone abayobozi bayo bafataga uyu mugabo yabigiragamo uruhare yaba bishaka cyangwa atanabishaka ku buryo buri wese yamwubahaga icyemezo cyafatwaga cyose bakabanza kureba niba kitari bangamire Messi kiri bangamire Messi none rero Barcelone kugeza uyu munsi ifite ubuyobozi bushya ifite ubuyobozi bushya ariko kandi ikipe ifite ibibazo ubuke neza ko sezishize yarangiye nta gikombe ifite niba ntibeshye nta gikombe itwaye ifite ibibazo irashaka rero kubaka ibintu bishya niba bubaka ibintu bishya ariko je ndatekereza ko ari kuba bitekereje ntabwo bashobora kubyubakira kuri wa muntu urimo usatira imyaka y'ubukuri kandi none niba gihari hari ibyo wenda harashobora kubangamira kuri abo bayobozi bashyashya bazanye gahunda nshyashya mu ikipe ntekereza ko ari cyo cyatumye bafata iki cyemezo cyo kuba bamurekura akajya ahandi cyane ko Messi we ntabwo yifuza kuva muri Barcelone amakuru dufite ntabwo yigeze yifuza kuva muri Barcelone mu gihe ndetse hari ibinyamakuru bimwe namwe bitangaza ko yewe yari yemeye no kugabanura ko bamugabanyiriza umushahara akagira umushahara mutoya ariko akaguma mu ikipe ya Barcelone ariko ndahamya ko ubuyobozi bwarebye ukavuga ati uyu muntu agihari nta gahunda zacu hari ntabwo zizakunda cyane wenda hari ibyo ashobora kubangamira mu byemezo bimwe na bimwe reka tumureke agende dutangire bushyashya dukore ikipe bushyashya ndumva ari cyo ngicyo navuga cyeka niba hari ikindi wambazaho yenda ikindi gato nakubazaho Barcelona ibuze Messi aragiye eske mu buryo bw'abafana bafanaga Barcelone hari abafanaga Barcelone kubera Messi hari ibigo bitandukanye byamamazaga Barcelone yamamarizaga kubera Messi eske murabona Barcelone igiye guhomba iki ku rwego rw'ubukungu mugende mugukoresheje ijisho ryanyu ry'ubusesenguzi rwose utagiye kure nkoreshe ijambo ry'igifaransa ni coup dur kuri Barcelone iri genda rya Lionel Messi uretse wenda kubura umusaruro mu kibuga mu mupira ubwawo baraza kubura umusaruro nyine mu butunzi ibyo ni ibintu byumvikana ko Lionel Messi niba afitanye amasezerano n'amakampani yamamarizaga bagatanga amafaranga ku ikipe ayo mafaranga arahagaze nta wundi mukinnyi muri Barcelone kugeza uyu munsi ushobora gusimbura kwinjiza amafaranga nk'ayo ni ikibazo gikomeye cyane mu bukungu ariko ndahamya ko abayobozi ba Barcelone bafashije icyemezo icyo nacyo bamaze kukireba cyane ko bo baranavuga bati itegeko riradutegeka financial fair play uburyo bwo gukoresha amafaranga atarenze ayo twinjiza atarenze ayo twinjiza nicyo cyatumye bati nicyo gitumye dufata iki cyemezo ariko mu by'ukuri nyine icyo ni igisobanuro kigaragarira buri wese ko umupira wa Espagne ubwawo sina Barcelone gusa muri iyi minsi ufite ibibazo by'amafaranga yego Ramazani ukurikije uko Lionel Messi yarameze muri Barcelone ukurikije akamaro yarayifitiye aragiye urabona hari undi mukinnyi uri ku rwego rwa Messi Barcelone ishobora gusimbuza Messi ntago bishoboka ntago ubu nakubwira ngo bamubona ariko nanone umwanzuro nuko yagenda nubundi bagatangira kuri zero bakamenyera ko nubundi Messi imyaka yaritangiye kuba myinshi ahubwo yarashaka gusinya contrat y'imyaka 5 ngo azabe muri Barca agejeje ku myaka 39 39 rero urumva ko n'imyaka nayo myinshi ku muntu w'umukinnyi 39 ikunda abantu babazamu no bakunda kuresista kuryo eshanu kugeza imyaka 40 yagikina ariko buryo umuntu nk'umwatanga akora imbaraga bakoresha kugira ngo bagikina uzariwe na Baziratani barashaje nubwo agitera umupira ariko arashaje mu 50 imyaka 38 urumva ko agira akavamo akajya muri za Major League Soccer akajya mu Bushinwa kuko n'imbaraga ze ziri kwerekereza abayacitse intege ibyo ngibyo bya Barca rero yo ko Messi yagiye ngo babona undi muntu bamusimbuza naba nkubeshye wenda bari kushaka gufunda haje Memphis Depay ntabwo ari ku rwego rw'uko yahita afata yafungura amarasi ya Messi nawe aracyari gufunda aracyari n'umwana ukije aracyari mutoya nawe hari urundi rwego ategerejweho kugira ngo azamuke ariko simbona
Memphis Depay ari ashobora kuza ngo asimbure Messi. Kubw'ibyo rero kugira ngo uvuge ngo umuntu wahita usimbura Messi usibye na n'ubu ngubu no mu gihe kizaza ntago ndi kwita mbibona. Rero Barcelona rero nayo ifite ikibazo ariko nta kundi byagenda niko byagomba kugenda kuko nayo igomba kwitekerezaho nayo ikamenya yuko ikwiye gufunda hakiri kare nkandi makipe asanzwe. Hari amakipe yatangiye kubimenyera ko agomba guhera hasi gakora generation nshyashya. Urebye average y'imyaka ya Barca nawo ni iri hejuru, bagomba gushakisha uburyo bagenda bagabanyamo abakuze bagashyiramo bakaintroduizamo abana bakiri batoya bagifite avenir. Mu minsi ishize Neymar yakinaga muri Barcelona akinana na Lionel Messi avamo ajya muri Paris Saint-Germain. Lionel Messi nawe avuye muri Barcelona agiye muri Paris Saint-Germain. Umubano wa Barcelona na Paris Saint-Germain murawubona muteske? Barcelona na academy ka Paris Saint-Germain cyangwa Paris Saint-Germain na amasaziro y'abakinnyi bashaje bavuye muri Barcelona? Urabibona ute Irene? Kuvuga ko ari amasaziro byo kwa bari gukabya kuko Neymar yayigiyemo adashaje, yayigiyemo ari umukinnyi uri ku myaka itarenze 26 gutyo. Yarageze igihe cyo gukina ahubwo yarageze igihe cyo gukina rwose ntabwo yarashaje na ndetse wibuke ko yanagiye kuri kontaro ihenze kugeza uyu munsi niyo mukinnyi waguzwe amafaranga menshi miliyoni zikaba 220 z'amayero n'amafaranga atari makeya. Nta wundi mukinnyi uragurwa amafaranga nkayo. Ntabwo rero twavuga ko ari amasaziro ahubwo Barcelone nta nubwo bavuga ko ari academy oya kuko hagenda havamo bajya muri Paris Saint-Germain n'abakinnyi do qualité n'abakinnyi do qualité ariko bagenda kuka yabo k'amafaranga. Nubwo Lionel Messi yagiye ari free agent nta mafaranga bamuguze bahe Barcelone ariko arabahenze kuko bagiye kumwe amafaranga menshi. Lionel Messi no mukinnyi wakwifuzwa n'ikipe yose hano ku isi. N'amakipe yamushakaga ndahamya ko yari menshi bakimara kumva ko atazongera amasezerano muri Barcelona. Uwo mubano rero ntago navuga ko ushingiye ku bucuti cyangwa oya ushingiye ku mafaranga. Niko mbibona ushingiye ku mafaranga kuko urebye deal ya Neymar amafaranga yagiyeho byanze bikunze ntago navuga ko ari urundi rukundo na amafaranga. Na ndetse niyo haboneka mundi muri Barcelona ntago bizabuza Paris Saint-Germain kumurambagiza kuko Paris Saint-Germain ni ikipe ifite amafaranga kandi iyarekura. Ni ikipe ifite amafaranga kandi iyarekura none ikagira n'inyota yo gushaka abakinnyi bakomeye bashobora kwigeza ku rwego rwo guhangana n'aya makipe amaze gushinga imizi ku mugabane w'Uburayi. Bura Paris Saint-Germain ku rwego rw'Uburayi ifatwa nk'ikipe kiri ntoya igihe cyose itarakora ku gikombe cya UEFA Champions League. Igikombe imaze ku ejo bundi yageze umwaka washize yageze kuri finale ikubitirwayo na Bayern Munich. Ejo bundi ikurwamo na Man City muri demi finale. Irakishakisha wenda avuga uti ninongeramo Messi wenda harakaza kwiyongeraho twe twagira finale tugitwara. Cyane ko Messi nawe birumvikana n'umukinnyi nawe unyotewe iki gikombe agiheruka ntabwo niko neza umukandi muri Barcelona Champions League iheruka ryarira muri 2015 na 10 hashize igihe ntago arakinyotewe ibyo byose nawe ntabwo agiheruka ndetse na mugenzi we Neymar. Ariko noneho iyi diru ya Messi kujya muri Paris Saint-Germain nemeza ko no kuba Neymar ari muri Paris Saint-Germain nabyo hari byagize mu ruhare. Mu gihe Neymar yajyaga muri Barcelone byitezwe ko agiye guhangana na Lionel Messi babaye inshuti magara. Byabaye ikinyuranyo babaye inshuti magara ubucuti burakomeza no kugeza n'uyu munsi. Nemeza ko kuba Neymar ari muri Paris Saint-Germain nabyo byagize icyo byongera kuba Messi yahitamo kujya muri Paris Saint-Germain. Yego Ramazani rero wowe urabibona gute kuba abakinnyi bose b'ibihangange bikonyozi bava muri Barcelona bakaza muri Paris Saint-Germain urabibona gute? Ubundi mbere na mbere tubanze turi Paris Saint-Germain ni ikipe bwoko ki? Paris Saint-Germain ni ikipe yabayeho mbo iraho ari ikipe tubona isanzwe ntago yavugaga cyane uretse ko wenda yari yoboye mu Bufaransa kuko yari ikipe ya domicile iyoboye mu Bufaransa ariko aho imaze gufatirwa na bari abarabu bagashyiramo amafaranga ubu ni ikipe y'igihanganje mu byerekeranye n'amafaranga wenda nubwo umupira wawo ukiri kwiyubaka kuba rero
ubu ifite ubushobozi bwo kuba yabona umukinnyi wese ishaka Paris Saint-Germain. N'amakipe menshi yari gushaka umukinnyi kumva ngo PSG yatejemo, urumva ko ntago baba bagifitiye icyizere. Kuba umukinnyi rero bari abakinnyi bihanganye bava muri Barca bakagenda, hari ikintu cyinshi birongeraho cyane cyane mu kwamamaza bw'ikipe ya Paris Saint-Germain mu buryo bwa politike. Ejo bundi nabonye nandi kureba ku mbuga nkoranyambaga mbona uburyo bakiriye Messi, harimo na comment nagiye mbona bari kuvuga ngo ni deuxième président de France, niko numvaga bavuga deuxième président. Mbona uburyo abapolisi yari kugenda muri za modoka zihenze cyane, abapolisi bavaho ku moto bari kwirukanka bagenda bacunga umutekano bamuhereza inzira nta wundi muntu kumukora. Urumva ko noneho byarangije kuva muri football ni politique, kuko Messi afite ikintu gikomeye cyane agiye kongerera ku Bufaransa. Noneho mpamvu rero kuba yazana abakinnyi hari nubwo yabashaje, ariko nta kindi kintu mbona gikomeye cyane azongera ku mupira, wenda aricyo twari tuvugaho mu kanya, ariko ku cyerekeranye politike, ku cyerekeranye n'amafaranga mbona ari sawa. Mvuga ko rero deal rero bakoze ngiye ntago nyinenga, ni deal nziza. Paris Saint-Germain igize itya izanye Neymar mukuye muri Barcelone, umutezeho ibitangaza, ageze muri Paris Saint-Germain aravunika, nkeka nta kintu kinini yayigejejeho kugeza na n'ubu ngubu. Paris Saint-Germain igize itya izanye Messi nanone nawe ushaje, mbona nta kintu kinini ku bijyanye n'umupira cyangwa igikombe izayigezaho, uretse wenda Mbappe bacungiraho nawe byari bimaze iminsi bivugwa yuko isaha n'isaha ashobora kugenda. Eske Paris Saint-Germain ntishobora kuba iri kugura amazina kurusha uko iri kugura umukinnyi wagira icyo ahindura mu kibuga? Kugeza aho ngaho icyambere ni amazina, birumvikana izina Lionel Messi, ariko abakinnyi bacyafite ubushobozi. Abe Messi urimo uvuga ko ashaje, ntabwo ashaje, ari umukinnyi ushaje ujya guheka Argentine igatwara Copa America. Ejo bundi twarayibonye bakubita Brazil ku mukino wa nyuma. Ntabwo ari umukinnyi ushaje ujya gutsinda ibitego birenga 30 muri La Liga akaba meilleur buteur sezishize. Ariko imyaka afite iramuganisha ku busaza, kuko nubundi uko yakinaga mu myaka ibiri ishize ubusi ko ari gukina. Birumvikana imyaka irimo igenda igabanuka, yiyongera uko imyaka yiyongera imbaraga ziragabanuka, ariko karite ndetse skills n'ubumenyi afite mu mupira ntabwo bugabanuka. Wenda hari nava ko n'ubumenyi bunakura, wenda imbaraga zo kubugaragaza ziba zigenda zigabanuka, ariko iryo zina ryongerera imbaraga na bagenzi be babandi batoya asanze muri ya kipe, bakumva ko bakinana n'igihangange, bakiminjira amagafu. Icyo ni cyane. Icya kabiri, Neymar na Messi n'abakinnyi bakoranye neza muri La Liga, bakoze ikipe ikomeye. Umuntu urabibuka batwara Champions League, iriya kipe ukuntu yari imeze. Bari kumwe na mugenzi wabo Luis Suarez, nawe wavuye muri Barcelone akajya muri Atletico de Madrid. Bari bakinanye neza n'abakinnyi baziranye. Kugira umusanzu batanga ku mupira wa Paris Saint-Germain, ibyo nta ubishidikanyaho, tutitaye ku myaka. Koko yego barakuze, ariko bafite bagenzi babo bagaragiye batoya. Ko Paris Saint-Germain uretse wenda ubu ngubu uwo Neymar na Messi tuvuga bari mu myaka, se ko Neymar nta nubwo afite imyaka myinshi cyane, imyaka 29 30, ntago umukinnyi bavuga ngo arashaje cyane ku buryo igikuba cyacika. Ariko imvune ubwazo zituma nta kintu gikora mu kibuga kigaragara. Imvune byo ni ibibazo by'ubuzima by'umubiri nyine, nta uziteganya, ariko Neymar aracyafite umupira, Messi aracyafite umupira, imbaraga nkeya. Ariko bafite Kylian Mbappe, niba atagiye nkuko biriho biravugwa, nawe biravuga ko ashobora kugenda, aramutse atagiye baramufite. Uwo ni umukinnyi w'imbaraga, umubona mu kibuga ukuntu avuduka. Bagaragiwe n'abakinnyi batoya barimo Kylian Mbappe, ujya mu kibuga uburyo wakimbirana umupira, umukinnyi ufite intambwe idasanzwe. Amakinnyi bafite intambwe ndibaza ko ari mu bambere kugeza uyu munsi. Inyuma yabo hari abakinnyi nka Marco Verratti, hari abakinnyi uriya bakuye muri Liverpool Ujinadum uriya Muholandi, abakinnyi batoya. Hari n'abandi babakikije batoya. Rwose ntabwo navuga ko Paris Saint-Germain iri bubihomberemo, irunguka ku mupira rwose, irunguka ku mupira tutitaye ku myaka uyu mugabo afite, Lionel Messi.
sa n'udusesengurira gatoya Ramazani hagati kuri biriya bihangange bitatu biri muri Paris Saint-Germain n'umutoza ugiye kubatoza. Buri wese afite izina ku giti cye, umutoza ubwe nta zina afite riremereye ryatoza biriya bihangange bitatu. Ubwumvikane bwa bariya basore batatu n'umutoza urabubona gute? Cyambere umutoza bita Mauricio Pochettino ni umutoza w'umuhanga kuko yabanje gutoza muri Premier League, atoza ikipe ya Tottenham tuza ahantu yayikuye. Tottenham yari ikipe nayo iraho itavugwa. Tottenham kuvuga ngo Big Four yari nk'umugani imbere. Uriya mutoza rero yaraje atazwi, araza atoza Tottenham, arayizamura igira ikipe y'igihangange. Buriya Tottenham na n'ubu ubuhangange ifite sinshidikanya kuvuga yuko ari Pochettino uwihagejeje. Nuko Tottenham ikiza muri Big Four igatuma amakipe anakomeye ashaka kuyigizayo, ni Pochettino wasizeho ira filozofiye. Urumva? Noneho mbo ako nakazina bate gatoya nubwo nta gikombe yasize yatwaye hariya. Abagiye muri PSG. Urumva? Agiye muri PSG nubwo turuvuga ngo haje na Messi w'igihangange, yasanze ibindi bihangange. Urumva? Yasanze ibindi bihangange ariko umubano wabo wari utarazama gatotsi. Si mvuga yuko wenda ubwo Messi yaje aribwo bigiye kuba ikibazo gikomeye ngo umubano wabo n'umutoza ngo bigiye kwangirika, ntago ariko mbibona. Kuko Pochettino ibintu amaze gukora PSG nabyo ni byiza. Kuva yageramo urukona ko PSG nayo ifite aho yerekeza, nubwo igarukira ku mafinale ariko nako ari cyerekezo byibura Pochettino nubwo ari umutoza ukiri muto utarubaka izina byibura ari cyerekezo ubona ko ari kuyijyanamo. Bw'ibyo impamvu rero navuga yuko ari umwuka mubi ushaka kuzabamo, ntago mbibona. Uretse ko wenda usibye nabara uri kuvuga harimo n'abandi bagiye kuza. Hari ukuntu uganuka kwari kojemo na Paul Pogba muri Manchester United, nawe yanze gusinya kontra ariko biravuga neza ko ashaka kujya gukina na Messi. Umwaka utaha ashaka kugenda nawe yigurishije ashaka kugenda ari free agent, akaba agiye guhura na bira bikonyeze hozo uvuga. Ndumva rero nta kindi kibazo, ntago ndi kubona umwuka mubi ubahanga. Je rero sinzi ko ndi kubibona biriya bihangange byose muri football ari amazina akomeye. Nge nta musaruro mbona munini bigiye gutanga muri Paris Saint-Germain, ahubwo nge mbona bigiye mu rwego rw'ubucuruzi. Paris Saint-Germain ishobora kuzunguka ku rwego rwo kwamamaza kubera ayo mazina afite akomeye, ariko sinkeka ko izatwara ibikombe kubera ko ifite bariya abastari. Aho ngaho wenda avuze Paul Pogba, hari n'abavuze Cristiano Ronaldo, atekeza nawe aramutsaje. Ubwo umviye kipe kuntu yabe imeze mu byukuri abari urasobanura kari paradis de génie muri football. Ibi ngibi twarabibonye mu myaka yashize ku ikipe ya Real Madrid. Yari ifite umukinnyi witwaga Raúl González, hanyuma iza kurengaho igura witwaga Luis Figo imuke muri Barcelone, igura Zinedine Zidane imuke muri Juventus, igura Ronaldo uri umunyabrazil imuke muri Inter de Milan, yaje kugura David Beckham imuke muri Manchester United, igura Michael Owen imuke muri Liverpool. Ni ikipe babita ngo ni Les Galacticos. Ikipe yari iteye ubwoba. Ukumva izina gusa ry'umukinnyi watagutinya. Ariko iyo kipe sinkubeshye yagiye nta gakombe ka Champions League ihaye ibahaye. Uko icyo gihe cyakora Zidane we yarayitwaye mbere yuko Ronaldo baza, mbere yuko yari amaze kwitwara muri 2001 cyangwa 2001 ibyo byose no nibuka batsinze bari Leverkusen kuri finale, ntabwo nibuka neza. Ariko abo bose bari muri iyo kipe ndakubwiza uko nta gikombe cya Champions League bigeze babona. Paris Saint-Germain rero nayo ibingibi yazana abakinyi bahari bibihangange, ntabwo biha garanti ko ishobora gutwara iki gikombe iri mihiga kubi no kubwiza. Kadahira ashora amafaranga yego yewe izana yinjiza kuko afite amazina, ariko ku gikombe ni ibindi bisaba ntibisaba ubundi bumenyi, nabisaba izindi kata wa mugane simbizi, ariko ntabwo ibingi bitanga garanti ko bizabaha igikombe cya Champions League. Bamaze guhusha haciye imyaka 2 bamaze kugihusha uko bagize kuri finale uko nabivuze.
buro bariho baragishaka kubi no kubwiza. Paris Saint-Germain nta kitakoze kugira ngo ibone iki gikombe. Ndakubwiza ukuri ko ari ukuzana Neymar, nyuma bazanye wa musaza witwa Daniel Alves ngo hari icyo azabafasha, bazana wa munyezamu witwa Buffon ngo hari icyo azabafasha, ngo biranga pe. Igikombe Paris Saint-Germain iragishaka, ni nayo mpamvu irimo ishora y'amafaranga yose kugira ngo izane aya mazina. Ariko ntabwo kuzana amazina bitanga garanti ko iki gikombe izakibona. Messi abamuzanye ku kayabo k'amadolari miliyoni zisaga 35 amayero miliyoni 35 z'amayero, mubona ari amafaranga yarayakwiye? Lionel Messi ni umukinnyi ufite izina ubwaryo riragurisha. Buriya abantu bize ibintu by'ubucuruzi barabyumva neza. Cyangwa nk'urugero, niba hari umuntu wicururiza akantu hano ku muhanda, wowe ukajya kumugurira ngo ujye uhacururiza, arakubwira ati urampa yiseta aya naya. Iyo seta ni rya zina rye yamaze kuhubaka. Messi rero nawe nuko afite izina yamaze kubaka ryinjiza amafaranga menshi ku mwaka. Niba rero ikipe imuzanye, nivuga ko na rya zina rizanye, na ya mafaranga arajya yinjira muri iyo kipe. Niyo mpamvu nabo bagomba kumutanga ariko kayabo. Ntabwo bagomba kwijujuta kuyatanga, ntibajijinganya kuyatanga, kuko bazi ko byanze bikunze ari buyagarure, arayagarura. Bon, Messi aje muri Paris Saint-Germain, asanzeyo ba Neymar nk'uko twabivugaga na ba Mbappe, yenda n'abandi bashobora kuzaza. Barcelone ahazaza hayo murahabona gute? Nk'ubu ngubu urugero, Zinedine Zidane yakinnye muri Real Madrid igihe kirekire, banamuhemba, asoje umupira we bamuhemba kuba yayibera umutoza kuko yari umwana wayo. Nkeka ko na Messi ariko byari bimeze muri Barcelone, ariko ayo mahirwe asa naho ayivukije. Birashoboka ko nyuma yo gusoza kariyeri ye ya football Barcelone yazakongera kumutekereza? Ntago nahita mbivuga ko yahita mutekereza, kuko ubundi Barca nayo ifite uburyo ishaka kujya ukora ira system yo kujya ikoresha abatoza baba regent bayo. Umuntu cyane bashakaga n'uwita Xavi niyo bashakaga cyane kuruta uko batekereza Messi. Batekereza Xavi, ariko bivuze ko batabonaga ko Messi nawe arimo gukina kandi ashobora kuzatoza. Ariko nta kuvuga tuvuze ngo Messi ngo bahita bamutekereza ngo gende ngo abe nk'umutoza, naba nanjye nihuse. Cyo koze wenda bashaka kumutekereza bakamukira nko muri staff technique, urumva. Ariko umuntu wari babanje gutekerezaho cyane witwa Xavi. Nko kumugira umutoza nabyo bizasaba nyine ko naba yabishatse, kuko hari igihe adahitamo kariyeri y'ubutoza. Hari abantu batabikunda biriya bintu. Rwose hari umuntu ukubwira ati ngiye ntago nindangiza umupira ntago nzajya mu bintu byo gutoza. Nka Cristiano urebye style y'ubuzima bwe, ntabwo wamona kuri bando tushe arimo atanga amabwiriza nk'umutoza. Numwiyemezi. Ubwo rero na Messi bizasaba niba hisemo iyo kariyeri yo gutoza, icyo gihe ikipe ishobora kuzamukenera ikaba yamuha akazi. Yenda dusoza iki kiganiro cyacu, Messi agiye muri Paris Saint-Germain. Eske murabona nyuma ya contrat y'imyaka 2 agiye gusinyamo ashobora kuzakomeza agasinya indi, cyangwa niyo masaziro niho azamanikira godiyo? Ira myaka 2 bamuhaye imyaka 2. Ubundi nka kuri yo uri gusaza ntago bagomba kuzanga gukubita imyaka 5. Oya, baraza gukubita nk'imyaka 2 babona agategeka kirimo ishobora kuba extended, buryo imyaka ishobora kurangira bakamukubita nk'undi umwe gutyo ngo turebe. Burya nubwo yasaza, burya muri vestiaire abafite ikintu gikomeye cyane. Ntago bapfa kwita bamurekura gutyo, nubwo atabona imikino myinshi yo gukina byora muri vestiaire, abafite ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero bashobora kuba bamuhaye imyaka 2 yarangira byo bakagira agamuproposa undi mwaka umwe gutyo. Yego, nawe rero uragira icyo bitubwiraho? Kuvuga ko yahasazira ntabwo mbihamya, ko Paris Saint-Germain yo imuzanye imufiteho gahunda, hari icyo ishaka kugeraho. Nibona itakigezeho izashaka undi ushobora kwifasha kukigeraho. Kandi imyaka 2 ku muntu urimo usaza
niyo ngiyo wa mugani nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, bashobora kumukubita undi mwaka babonye hari icyo yabafashije, ariko simbihamya kuko niba muri iyo myaka 2 nta Champions League babonye, sinzi ko hariyo bazamwongera. Kandi niba batayimwongera, Messi azafite guhitamo kwinshi, haracyari amakipe yo hanze y'umugani w'Uburayi amushakisha, ashobora kujya mu Barabu cyangwa akajya mu Bushinwa, hari amafaranga. Izina ryo riracyafite gukorera amafaranga, Messi rero yiyongereye ku bihangange bindi nabyo